Hello, and this is Catalan News in 100 seconds. The Spanish Supreme Court held today a hearing to decide whether it's competent to judge the Catalan pro-independence leaders, thus opening the initial hearings of a trial, with major implications for the long-lasting political conflict between Catalonia and Spain. De que el fin último de los delitos, sea cual sea su calificación, era conseguir la declaración de independencia de una parte del territorio español y que eso afecta a todo el país. És el principi d'una carrera que acabarà en el judici i en la sentència en la que nosaltres el que hem de fer és desemmascarar l'estratègia que s'ha seguit per eliminar la dissidència política. The Catalan and Spanish presidents are still negotiating if and how to meet in Barcelona this week, when the whole Spanish cabinet will be there. Huge protests are expected on Friday, so today the Minister of Business reassured retailers that nothing will get out of hand and sent a message to protesters. Esperem i apel·lem a la gent a que no hi hagi violència i que siguem conscients que tothom té dret a manifestar-se, però de manera pacífica i democràtica. In Parliament, President Quim Torra and Leader of the Opposition Inés Arrimadas clashed today over the quality of social services, with the first defending independence as a solution and the other blaming the political conflict for their poor quality. Hay una gran estelada tapando la realidad social de los niños y niñas en Catalunya. Que nosaltres volem la independència justament, entre altres coses, per poder tenir una millor sanitat, per poder tenir una millor educació, per tenir unes millors prestacions socials. And we come to an end by visiting Catalonia's National Art Museum, which has expanded with 3 new Picassos and will soon display a work by Catalan painter Joan Miró.